again. Mentally, you move it, I'm gonna say why me feel one cause in life. It's all about the journey. The journey. Yama wakwaba eba the journey sene muni ni na watchi bia yetena sene ni atitiri edinkomo afa abrabo akwantu ho na enne yenya panyin bi ewo fia na nsa na mamenda aboafo ase se na watchi bia musomase na me de dwumade ebro ewo baby bia owo bia aha eye the journey so na wo hwe ewo Adom TV kwesi eda bia ebo 6:30 kai so the TV no ebeto Adom TV na wo so watimi ehunipa oba the journey so na wasua back mienu na yenyina ye de abopra ansa na meda opanyimpai edi mame fasida ema aboafo a omasomase na me de dwumade ebro ene opanyin a manya no ewo the journey so eye nana office bidie ade amoduro tirimude Kaakyire Kwame Appiah the first and I'm in a better train come ewo the journey so nana akwaba Pia wabo bemedi ubenyina na onkwaso Pia yeda si say ye frɛ wa banana na eni kumase enso nana agitata abade a the journey for yeda wase se wa badwumadie so yebeka say office bidie ade amoduro tirimude Kaakyire Kwame Appiah nana ubetimi a kyeremu kakra ama ye nkondwadin meda se ida manfo nso ase Abraham nso ayade oni wo team nyina said the journey show agro kakra baby amode akoduro urade onye mu nyina akese amen obi anim Ghana ha se Kaakyire Kwame Appiah oyanyum tuni oyesini twani oye businessman na emra no so a na aso baby a Ebenezer urade de ambeduro ni se emra so se me nso me so me nananom tuom na me de hwe ebusua enti me ye ohene ewo lake bosomtwe ho krobi ho okay krokuma a ye frɛ ho de tie so ena me sa ye benkum hene ema bosomtwe asaman man hene okay eye nana edujima the first first ne ye frɛ ho kokofu asaman still I be friend kokofu asaman but emre ekonanim ono na oye bosotwe wura a ohwe so adema ye nyina ye wura yade ye nyina opem so nana enkwa so meka otumfo osetu eye asanteman hene ono na hwe so ma no ono na titimire mu okokoji asuo bosotwe I think say 1665 66 thereabout me refi kakra ono na kokoji lake bosomtwe nti bosotwe asama man hene ne benkum hene ne me nti meti nsuo na no pe lake bosomtwe na ye hwe so e de ama yewura na ono so e de akosum opem so na ye nyina ye bekase ye kase Kaakyire Kwame Appiah oye ndwumtuni a oye executive producer otwasini as you said ahenie ya bayi nana we de mesere bisa o ubetimi edi dwuma na wudi dada no ansa wobedi ahenie kwase se mehu ni se nsem bi kura wo ha wontimi nka enti eba nnwontuo mu ase de yenim se wonnwomto ne eniema tie no ebetimi ama wonnwomto no akwa animu ana se de wanyini nti woje wa home nana betimi aye se de oye ne tete no aye nimu no no yo Ewurade mfa nana Kwame Ampadu enkwa ensie amen na nana Kwame Ampadu asema no ta aka ne se baby a onyini du ya no 70 years nyina ene akire po no na oka se ogususu anyom to nti no sebe menka mensa ngomi boy ana yemfa sofi mo me yemu die ana meka no se me da so e wonyum to no me da so boy yi ase me bo party ase eno ene adwuma amaya nananom ne abusua hu me modern bo a ese se bikita me nananom tiomu a metimi ahwe abusua no na ebi aso asama man so tweman ene Ghana man enti no menyae na nyonto no na akoye se eyemre odi eso anaso memfiri mu but emre aso se yenuanom nkuma bi nso beba be take over mempese mefiri mu enti no ewo mu a oyi ba ko enti
2021 me kromo bro nyanya do inti mekwa krase mekwa kodi bronya bibi bo bronya me ya no 2021 that means me da so home 2021 no mo so no ena yeso a me aha inti no me nya enwumto me da so nana if we say we beto nyum be enwumto ne ayenim Kaakyire Kwame Appiah ebe how many years ni na nyum dodo senkra and how they assume Ghana for enfie no de me ko ball Princess Kofi African Heroes Band Edi Campo Super Gospel Friends me kai said that time na me ne me amenu aba ohenere mesiesie edu na na wo boase ana yesu anwom to ene sopoko agima de oto adijan erade ensha no nya ne kese ho na me fiase me ko ball Princess Kofi African Heroes Band for like 5 years afterwards no 1992 na me ba out where obey dear oyempanaba ne hwene se kwajo na so se kwa mi o se funtu o se wawa ansa na be nketo ada wo ye bue makoma mu do matwa ma that was 93 94 na me obi nkase 24 for kuro wow share we live in na me be ye soroku ye kodi bronya me refi o me about 17 albums. Wow. An album ya nyum say na was it be a 10, it be a 8, it be a 12. And you the doors, and you be a obi cra. Nancy and a man for who say, yes, say why I may quite don't tell. None of me name that so you. It be a vinim. I don't show a man for him, say a minimum. Wow. Me Samantha, means what, any day, or don't you run away? Oh, me, oh, be but Samantha. Me want you, me, mean, Kaakyire. That's a new money to make one young who crass a Kaakyire in your money. Obia target is because your target will Brunya, it do 24 for a year train. No be a train. Polythene bag. You heard you another paper. You bring and you be a don't go. I think cherry bar, Bronian cherry bar, and a quay be a queer don't corner. I don't so he take come. It's no more friend you neck. I don't call Brunya, you dear. Me hope you may be pretty. Taffy because so am I a Brunya num, sir. Ghana must be a one. Oh, yeah, man, no bros, so not too sweet. Aha, and yet too sweet, Anna. Oh, yeah, no bros are not too sweet, ain't you know? A woman being female and son, Mama drop a Brunya at a midday. And you want to be in so whatever. Those days near your album, full album. I say I call a single. And I got on you. I social media. Yaton, you want Jiska, you can't say, and you want yet ton Jiska. Allah, I can't say Yamian when Yam say, Radia, I shall me or Yum to say a bed Jiska. Because me share 24th, so cool, ye could be. In Kaka, I mean, you know, baby, Nina and I talk. Those days, you know, when I'm a timid tone, about 60,000 cassettes a day, pain. Wow. Mikai 1994, na Obianye Vida. Semi bit me a timid tone, despite Yamin Shrap Ross, despite. Or no, na a distributed 24th, and I mean, Casso produce 24th. Now, you could try 100,000 feet into cassette. Holland, buy 100,000 no need or amount for tia Canada. Ye 50,000 go hose, ye turn 50,000 no. Nina sign within 2 hours. And ye create a shortage. Said ye be the oma talk on a fee system no. And need 2 days not Ghana hano. As I say, I say, Adrianintina a home talker. A bit to me free northern region, central region, western region, no more bad. Despite shop echi. Wow, oh Cantamanto. 1 week. That time no afena na okanshi free keto mo. Okay. Ako kesie mu, ako ji shop kesie. 1 week no that shop echi ope cassette at ope 24 at all. Yeah, so could the same thing. Yeah, you could di bronya. Yeah. Yeah, nyame aboa nana yentwa ye ho kwaje nkrato ye ba ye beto ankomo no. Kwaji nkarto aba oguswa ehwede jeni o Adum TV so na safi na waji ebre atnasia meni nana office bidie ade amu odu tiri mu de Kaakyire Kwame Appiah the first
and a twetwe nkomo e wo dwumadie so enti wa ba atena se ye beto so nana wadama wa worry ma worry e wo ma me wo ma me ma de me fancy nana wo be sen me ma eduna wow nana wa ya de e wa brochi na enan so Ghana hey nana watra Appiah University wow omo wie national service you go page ma yes wow been so I started university been so ebe tre omo SHS enti no nyame ay madum sebe mesra bi ka obi pe ba kokura wanya na awrade akwa dodo a eduna ya obi be say who mama eh shira nana ye ba movie industry ni ma eno ehoso aside enyomo no movie no so udi akutine wo mo pa yenim say we executive producer wa produce movies prepare to your credit how many movies and wa produce movies there 16 and a wa bontin me about 6 go ho sinito no call for montino ma me nso me de choke enti no bi ancha man for YouTube ya baby ni na fan ko YouTube ansa we are now near Abbas me director akasa now ni Evander so akasa tu nya ha na tonton ansa o de beto YouTube na okay o de ato nti we na ni omokasa I say na wasia ya de aboa e wo sinitwa na say meka say were you born for entertainment sana meka no because ya be komu bia so na ejina nyankopon edobinti no waya me saa se ade bia ni ho a me de me nsa be so mu a enyeye enti no I'm always happy say what the meka kra ni say Ghana ha if we are talking about celebrities your population is about 31 million celebrities yanka say 5 to 10,000 now if I'm part of them what do you want me to say? Yeah. What do you want me to say? And I'm grateful to God say maybe one of the celebrities I Ghana ha ye bodiya ye bodin Nshira enka nyame say nana wa be yo hene enye bibia e na obetimi aye what should we expect from you enche bia me team bi at the program bi eba for the whole Ghana Aquaba Festival. Okay, yeah. Yesu ama. Yes. You best start August 4th. And Yesu ama dia. 18 it's about your culture. Yeah. Amamre yam tutunase, yam tontwene, yam tuma. Sa program no efa yeduane ho eat Ghana, wear Ghana, bibia and so forth. Continue enche ye pam to mama manfo ehunu eno no so tonchen a me wo pepa ema me krom any lake bosom twene da kono na wo se we bibi because that place is really a tourist place. Trust me. Yeah. And I'm ready. Say 50 years ago the way I know how to no sanity Ewrade ache ade wa cha santiman Ghana ade I didn't think I was here to say the bia enyasa. Yeah, fa playing ko Dubai ko hwede ya create. You see, we have something better here. Yeah. So I'm playing in Ghana and the tourism ministry and share. Am I share? Ya kwan ye. Asem ya wo kan free ha ko bosuntwe kwan no na enya ise mo aye won. Enya. Still na tourism be da ba. Baby ya kakra kra ni o kwa bone no kra enya. Sabi yes ye ni MPs. Yes ye ni penyifo DCs wo. What prayer would be papa? What the boat since you so jiska? What I quite a wow, because be back robestro. A coin in your bed, I may plan is a may hobby or I mean fun to you. Eh, na me anka sami de misika be. Nana de work I start obey something. Na se e rade de me nkwache me. Na dru baby. Na ye frem no ma na ma bomochi. And I know some ko social media de make bia be adwuma. I know some ko TV so na me ka kire TV station bia say adom and I say TV station bia say ni say me mfa ho say ban we momwa na nkoso na ye ehonye attraction place a manfo be kwa akọhwe na sam ya lake bosom tweda ho kese e na da ho sa akwa obi aban bia ba on pese obi ye bibia wo ho ya te Ghana na mako Dubai ko tutofie adan akese ne kasa akese na mo de chele o Dubai meanwhile no onye wukuro mu de yeye Africans
Ane okoka be kasa na okasa ye nyina ye try say ye beboa ne ye bibi na hye otumfo animonyam na Ghana man ani asanteman aye kraba behwe sebe ye papa try ye wura try edugima ba afoforo ono so try so twa sama man ni aba mo so yasene sebe ba akofo nsa nso nyame ani kata ye wo tourism ministry e dey na mo ye dey abo abosotwe ho we will talk maybe I draw no ye frɛ na mo ama ni akasa ye be kasa ni e draw na mo say ye bɔ mo achi a iga jama ni be kasa iga famo ade papa ni ye pa ma yekuro maami ye ma ye ho mami ma me ho 30 years ewrade de me nkoma me after 30 years ni say me ngu ya ye de me ya hwe anyeye ampa me ni anwade am de bedo but ade a me ya to that legacy no will live forever. That's it. Yeah. So I didn't think why and wanna Ghana African tumpong Africa we have to move forward. Na yenya said you'll be a pay and a fully bottom. It won't help. Let bosom chine da hono. Your best say a binding and crankles and mumma boy and only ye dear. Yours is yours. And only ye dear, yours is yours. Ye try your home and coaching quarter your bar is told again. Ya coaching quarter aba oguso I heard the journey ewo Adum TV so yene nana ene twetwe nkomo ewo ahase enti enchibia ide beba ewie menim se ne nana akasa mo akase piao nana wakasa nana ansa na ebeko asembe na obeka che leaders yi Medasi Abena sometimes no ya na me kra me suma kakra yenim se crisis abawiase nyina ewiase nyina esu but da wo ntwa wo ni mehwe fom kakra okay fom adin sebe you can leader and our leaders are enye nana akufo adonko but ono so no leaders na wapa wo mo no ministers no omo no ka ho na minka so omo so ka ho bi se nana ado amemo no begina omo ka ho bi omo because nana ado no baby ono no tie no ntimi ko baby a ono hwe se mo be ye niema yie sometimes no ya na bebre no anso na to omo adwenem obi nso bai se before na fu ye nim bebre no omo bai for omo fu but dwene Ghana ho kame Ghana first enya wadwen se emfie na atwam ye komfie nwotwe e bia wontimi break 8 ana wonko wanim bia munti no wo de wo pake aguo na wonu abi ho akire no aban no kwa ye ni busumi nsia obesere no wadi esi da bia se bi su e bia baka omusu from enti hoda nti ne se wo ba de wo betimi aye no ye da achi wo gwa ye de abodi ye won panimfo bi o ha ye bom di no mo ye ministers e bi no bom di ana mo asori agina. So what are you doing to help? And I said you obi ye no ye boni legacy be na uja yeah de ye nyina e bebu mu akonta wa mu akonta nche nipa obebu a kire nyame se meko heaven a me ne ye ne me papa me ye ene be kire nti me adenti na se wo na be ka kire me ye first can go heaven at my age afei na oyi be ka kire me say ye papa and I say yes me ya heaven wo hwa ampa meko bi no I will do it men ko ya de boni na heaven wo hwa abomi na ya de papa enti wonso no a wo ya manyoni no a wo be ya de papa na wo de aboa oman na aboa nchirimafo no so wo se wo be boni wo be din se boni wo nko abepe ofu a wo je chireje God is watching all of us. God is indeed watching all of us. And then Nana akasa ankasa. Nana ansa na beko de Jennifer. Your flowers ya di mouse say a tre odo. That say any pepper over my creative art industry. And your quarry my yana picture fe and so ewa has say. Hampesi go nyina e ya chede as sponsors esi fa manana na okofia odi ama na bibia kama na so na abakona na we da ya uwom we dia na obeyi ba ko ama me wen pia o nana wonchira me de na wadama wonchira me de na me nyie nana peja we yi ba ko ma me Ghana fo mba bo me yi de ye abra na me num ani de ese nana me num ye ka ya papa no
Nana makafra. Bana dia ko to be mami nyike to ya. Nana dia mu oduro. Awo be ya de ketwa. Obo be madi. We nyina chawate. Dia le wo mu de Jenny. Wow. We dear just say na because as you asem bia wo kan sisi aso. The Jenny force me be say, do you believe in God? Oh wow. I believe in God. Indeed. I believe in God. And me believe it ye nananom so di gya yen se bebeti akonya tuntum so me gunza me fari me nsuro eno na ye nananom di gya yen ye ya me bisa me ho bisa amanfo se ye se heaven o ye be ko heaven e bi nkobi e be ko bonsam gem enti before Christ no I believe in Jesus Christ but before Christ no ye nananom omo ba ko ye no any Moses numa ye bo omudin enti wo mo be ko hin ana mo ko hin ya de papa keke na de digya wo no hweso ye aha ena brebe ma ye de dwumadie asi ena mene nana office bidie ade a mo odru tiri mu de Kaakyire Kwame Appiah the first ena twetwe nkomo e wo de Jenny so enti ena de ye ni agi cause enye easy se nana betutu na wabadwumadie ene ye wo Kumasi near the season 6 of the Jenny April enti na ye catch mo se ye damase sa bribia mo gibre na mo hwe de Jenny me a me di dwumadie ho chia me me di e di Abena Ghana bronga ha for this year background